Nanang, adan taning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. At ako makindawa ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sakbaya matayak. Makitak pa nga na pintas apag naadan dagiti aginak. Iso na mabalin. Agparami dak. Iti balay, iti solar nga ipatawid yo kanyak. No sa dino abanda, ti ipatawid yo, nanang. Sige. Ta itudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Ta iso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Apay no pagagas mo laangan ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakit nga rod ti diding na. Ay, sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da nanang. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa jay kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko da jay. Di na pala paggatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntuman lang nga adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon di adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho da jay nanang. Agasang magngami. Ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Ay, dahita nga rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandakkel matan dagiti anak da. Sa dugmangamin day jay manugang yun nanang. Jay laagaw-awat iti kwarta jay kabsat ko tamo ng aramilan. Agat kasang, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamot ti ko na di adim anak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayon ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito abanda ti itad ko atawid na. Wan nanang, agyaman kami. Masyanak mga minita anak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayon ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang, Alang araw, kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? ay, inton bigatan nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo. Kadagiti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Tadwa dagiti anak ta. Talo kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas mo tapno da serbina. Umdas mo ti urnong ta pagbalay tayo. Ada mabati para kada kayo. At nakaasi ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko nga biyagi iti napawat. Pagyamanak. Ngam no talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali, kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ay ayatan ka unay, Jack.
Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsingpat kawan. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Ngam talaga, asahan na nakabaalan ti bagay. Ikarik tatang, agsingsing putak. Agiskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak, kat makatrabaho ak. Tulungak niya din ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak, makatulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga, agadal ka na imbag, ha? Uwan, tatang. Ikari. Alag, di kagsangit. Ha? Tanoon niya man di mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. Aklunan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo, tengel ti biyag tayo. Kukuha ni Apo Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamad ni nanang yo. Kanayon kayto ngay kararagan. Nay, si kamo gayam dyan sa anak ko. Apa ang nagawid ka? Awan klasem? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Wala nga rod, anak ko. Apay nga palubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakdir da. Nagdakkel mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga palubos ni Lola. Idaw ka nung amin na uncle mo adya. Nga agipatakdir da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itad da atawid yung ay. Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan damutan. Kandandan ipay malpasan ti balayda. Jay adim ti makagapo no apay ngayon palubos kung agi patakder da ijay. Nanang, Pagbigyan tayong jay adim tanariga ta papaayon ti masakit kunakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangami na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle tayos laang. Ngam kasanon numatayon. Di ijay asawa na ti agnumar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka, apok. Awan mo timbagbagana? ala, sa nabale. Tanakunamot ni Lolam, nga isuti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabali na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukal a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo, nanang. Mabalinan apag naidan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. O, nanang. Kano nga ron nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibo. Dakkel at nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwartaw.
Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwartuda. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Hauan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbag mo, tanapanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ne, parbangon gaya man. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agyakar kadagiti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawak kanyak. Aday ta. Apaya nalami istima to'y asawak. Apaya kasto'y tilangana. Jack. Diyos ko, saan matan nga kang angas ti asawak? Jack! Awanin ni tatang, natayan, manong, nanang. Uwin nga ron, Junjun. Ading. Di kay unay aglan-ladingit at nakuwan. Ngabin, patsak nga da napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga'y palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwin nga nang. Insaga na akong dahil tayo mapasamak. Isa palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyak mo manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naadanda. Nanang, kasari tayo man Elvira. Tama nga no ilako na jabalayda. Ay na, di na basta mailako day jay. Tada kanyak tititulo ti daga. Sa bagay mo hindi Ngam nasaya at no maibagayon di pangadang yaw. Tapno saan nga sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak ita iji balayda. Sumurat akmat lola. Naumayak adden nga iti pagsaritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ta anak ko. Itala maibagak da ito anya. Tajak kaya ta ma-stress da di Jack. Iso ajak imbagbaga idi da ito. Ha? Anya day ta nanang? Da ito'y balayo nga impatakderyo dito'y. Balayo latta anya. Ngamto'y lote, saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala ko matamaawatam day tabalasan ko Saan ko maaday ti pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni manong yu ajeri daytoy. Anya? Ngam di kay madanagan. Awaan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaad kayo latta ditoy aginggat kay kayatyo. Tabalayo kat nga road. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga men nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko tawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itahaatan Jack pa'y mo't masikaso. Basta adan to itid ko tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Isu nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno maipanaganan kadakwada. Tatang, kamalimat timbangan ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya. Imbaga nakit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada dyan nga imbaga na. Imbaga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may karo da, o di pumanaw danton. Ay na.
Nalakan tula papanawon lagi jay. Tadagak na jay anak ko. No kaya't ko ita papanawon. Babalin. So, baybayan tayo pala idangag na ri jay. Tapno awan maibagbagada. Ay, naimbag pa'y kadya asawa jay adim, na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Angam siyak ngay inayaw, di nakpay pinanunot apulos mo. Hala, di kayo matanagan, anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abaybayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto laang ti pangedeng ko. Ajak itad day ja alote kadakwada. Una, takukuha ka nga ruday dyan, anak. Wen, kukwayo ka ni Jay sang apukok day chay. No kaya't yo, umakar tayo ni Jibalay da, anak. Panawan tayo nto'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran da iti balay. Ay, wanan niya. Angam, naimbag no nugot ni Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namot a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka Talagang sumrekak. Payag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabam kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan kadagiti gamit mi. Taumakar kami dito'y. Ha? Agyan kayon dito'y balay mi? Manang? Balay tayo ko nama. Tadagami ti ayan to'y balay yun. Iso balay tayo amin daytoy. Ha? Ola, tulungan dak amang isimpa kadagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, Junjun? Day taman o manang? Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo atalo. Tanalawa met to'y silid to'y balay yo. Umay kami agyan kada tatang ken lola ditoy. Elvira, pasensya kan umakar kami dito itanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Iso dakkel ti karbangak iti dayto balay. Nanang, Nay, di mo samot kayat ngagnaad kami dito. Ibaga ma, Elvira. saan mat nanang? Binagaanda kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumo lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamatan. Diyak kumakayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Jay baknang ti asawaan ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan ngamin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang, Ngam, okay lang ang dayta anak. Maklon ko dayta. Ngam, pudnumat kami nga awan trabaho. So, di mon panunutan dayta anak ko. Katno kayat danti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. kunak man no tawid ni tatang da ito'y. Daytamat kamok iti. Ngam, jak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yo nga awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagak tapno amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti saritaan. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan. Takaslaabang yung agnana dito'y. Ha? Ora ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo,
Mabalin nyo mat siguro ti agsapol iti sa bali apag nadan nyo. Tanay, dagak mat daytoy anya. Okay lang kin ka, Elvira? Uwan, no, kasta ti ko na yung bayaw. Anya nga, ikad kukuwak mo tayo. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagbaga ni nanang aramidan na. Iso nga'y baga akon kin ka, tapno maisaganaam dayta. Jessa, di kan sama tun sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaydrop as subject ko, tatang. Masaduta kon. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Kunak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-eskwelahan. Sa ita, akikat ka magayam. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy ak po inton sumaruno. Basta, agsardeng ak pa'y tanasakit ti ulo. Apay, awan plano mga agtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw. Madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin kahit, ta nagsanggir ka iti dahi ti kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumama, di saan ka amarigatan ita. Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidain tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Uwen, sana bale. Tamakastre kakton iti trabaho. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagtrabaho ka mat, Elvira. Tapno makatulong ka diti balay. Pasensya kan bayaw. Sana bale. Tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak mutlatan ti agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Agabroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kapsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtalinaedak dito'y Pilipinas. Nanang, Di mo baybay anti adim uhan. Agadal kayo anaimbag. uwan nanang. Iso na lang, takailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bale. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod, nanang. No kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Uwen anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpet kayo kuma. Hello, Elvira. Siyak ti pagpawitam iti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan ka sa skan na. Kanamangan paikit din no may barkada. Nanang, Di ka madanagan. Gata nga kami nakasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. uwen nanang. Siya kun ti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda, nanang. Di bale, tainton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak, nanang. Ay, nalang arod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag kanukan katimpawit na kwarta. Tasyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito'y balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iji pagadalan ti daduma, Lola. Siya ka, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, Lola. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan maswildo kon. Nagikata kon iti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho kas driver. Nag-stricto pa yakin lugan iti man manihuwag. Walang lan asino matabos dahi dyan.
Apay, nagapa kayo aya. Kaslakas ta nga nanang, masurunak. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan jayro ka alugan na. Anya? Nan, kurtayo man nanang. Nagpawit sa amin ni Elvira. Adoy, sa nga ribo pa'y laang atan eh. Gumatang akiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang binayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo nga. Kinagiinom da dito balay. Kanahin nga agawis niyang Uncle Jerry iti barkada na dito eh. Kita giinom da. Diyan nga i-concentrate agripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanayon da kami pa bugkawan ananang. Urawan madingar aramidan me. Ano no kay paupawit mo iti kwarta. Nagsimpat da. Naawan kwartadan. Kanayon da ka mga ungtan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ana impag no anya tinasaya at ama aramid. Ay na, no kastamit lang ter aramidon tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asuminan iti pagnaidan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Kastamat ti pampanunutag nga aramidon, Frenny. Kasi dagiti anak ko ama puypuyat. Gapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kanayon da kanong agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo. Wen, Frenny. Kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda balayo day jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo day tan anak kay kamangam. Awan babain da. Nagguna pumanaw kayo, Aran. Ni nanang Lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kami. Managing bubukod mo tinayaw. Di kay mo't mabisbisinan ditoy. Magatang mat amin na kayat yung kanan. Ha? Di kay pumanaw. Takasaritak to tinayaw. Baybayaan yun, kaya ito ti pumanap. Ape, lapdan nyo. Kasano ka na kay imot jay nada. Imot na tiswildo na abroad. Baybayaan yun, kunakmat. Desisyon da tayo da. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagimpake. Di mo ikaskaso ni Lolam. May metki di ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Kat datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wan matkit di kasano tayo ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pagproblemahan nyo ti kwarta. Kat addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigam iti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? Addan ayan nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita mi iti amam. Diyak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, Lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, Lola. Anya? Kasano nga iti sikug ni Jessa, Jerry? Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikug na. Kat baybayan yun anana. Anyat maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ate apu ko yun. Kaasiman. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Ala, baybayan tayo. Aklunan tayo tayo amin. Tadaditan nana. Imbes nga umtan tayo, tulungan tayo kiddi. Di ko maguruguraan di apu ko yun, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkunti agripaso. Nasayaat nga rod. Kat si ka nga, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow!
Congrats nga rod, Ala, itultuloy yu ti panagsingsing patyuan. Panunutan yu ti rigat ti inayo. Kaasim at ti inayo. Iso nga agadal kayo anay impagwan. Wan, Auntie. auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayon nagiti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron, tanda di kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Wan sana bali ta susweldo amat. Dagijay tumat na kay kamangam. Agum dan ngamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi ka abang kadagiti anak mo, kas di mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Kuwan ata na awam mo may gatang iti makanon, Jerry. Apay nga ilimlimad yu ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakad Iti sa pali pala tao tinakam mo. Apay agasta kayo. Kat, ayan tinaglakon nyo. Kan manaw. Mabitlaan ta ala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner ngagdatdaton kan ka, Elvira? When friend, no pa'y medyo alanganan nak. Ta saan tayo matapada a Pilipino. Ang makasla na singbat mat. Sige kiidi. Suportaran ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayam. Gones na. Anya pala ter aramidem. Mag-iasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing padadya a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawyam, no iso ti pakiasawaam. Ada yung nga inaunangam siya, friend. Iso nga rod ako nakaawan pagbabawyam. Ngamin, sigurado a loyal dayjay nga agayat. Nanang, agsakit tiya po kayo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta kun, Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit agla ko kayo manen Adut agbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwera to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tuntisan ni kwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Iso nga ila ko yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino manin ngay tinakasikugkan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak medi. Ngam, idinamo na masikugak. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? Ay, unay matan ti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amam-amang tulong kan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikkan ka. Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato mi iti anak mo Talaga, mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo ko yo. Ay na, nagsayaatan nga Ito naman minsan. Sumurot kayo kanya kiti papanak na. Kapag dublen nyo mati kwartayo. Imbag nagdublay, nungay maabak, di awanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mga pegat no agtriple Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan? Taumayak mo. Agyaman na nagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate kan. Agyaman ang iti adu nga ano siya.
Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaang ita kitinakaro aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No, kasta? Paypayso ni Daddy George timbagana, nga alaan na kami ni Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ijay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid gayam dito'y Pilipinas. Ngam di pa imay apulos dito'y balay. Baybayan yun ah. No di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod ah. Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no umado ti kwartana. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod na ka nun. Pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag gayam, kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay katkas jay ah. Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. Adapay mo nabatbate a kwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka apog. Apay, di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rog dagiskwila ah. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanan, Lola? Mapaina ko na sumrek ijay pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayo nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaan da kayo nga agiina iji pagilyanda. Wan insan, kat agyaman nakititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay ka dagiti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti narami dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa niko para kung makada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti pa nagpuspusom, Elvira. Kat gapoy ti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabahom ijabrood. Huwan nga ron, daytamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami abinaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan, tadamat trabaho. Gumatang kakit dia kadagiti masapsapul mo, kan agurnong ka. Wan ka, nanang. Adagatang alota iti Pilipinas. Patakdirak to iti resort. Anya, sino nga iti mangimaton, kat awan ka matijay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamo ka, anak. Aray ko, nagsikal mo ng titsara ko narang. Ay na, kasano daytan ngay. Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito amarikling ng lanang. So, amatayaksan. Ipankonsan lanang. Ay na. Lola! Ilamang kakamatagdak na iti pulis! Apa yan? Ay sus, anya tinararamid mo, ay apo! Lola! Natiliwan ka naglako iti may parit nga agas! Anya? Jerry, anak ko. Ay, apay, pinanawan na kami, mata. Napaw na yun ta nagsapat, ipanangipulang mo, itibiyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yan ni Jenny. Nana. At, Kumusta kayo, Lola? ay na, asika ka dinay tanara na po. Kanay na junjun, ay nababaro kayon. Kumusta kayo, Lola? Kailiw na kayo. Ay napo ko kaya. Pagawanan da ko ma. Pagbababawiyak
Nararamid ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Makon konsensya ak no malaglagip ko tinararamid mi ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangit. Ipatpatag na kayo. Wala nang. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. Atay di pagbaludan. Nabayagan anak kabalod. Iswasyak lang ang tikad-kadwa dagiti duwang anak na. Tanatay matan ang kiliwa, Jerry. Maala na lang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramatan niyo. Saan min ama oray ti panakay tabon ni Manong Jerry. Tagsubli kami manan ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. Tap na dapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa no di among operaten. Ay na, agyaman nakabok. Nagsayaat kayo at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakita kada kayo. Nasayaat kayo lata kanyak. Sorry manan, no inlidliding kayo iti kalabas sa pukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo, man, Lola. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman ti kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Takin ko ko iti day ti apakanan. Ito lang amin na makita day ta babae. Napunaw, kinagamo ti rupa na. Hoy, pare Apollo, di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni ti Ayat. Ay, sinalbag kamat. Adalang rodin ni Risa ang asawa. Anya ko man o da asawak. Nadlaw na nga iso tikit kita ta pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama pare dyan. Makiam-amuakan ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga minamadlaw nga da asawam? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangam. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangam. Saan ka nga grupo-grupa amisis? Agyaman, nak. Mabalin ka di nga awisan ka rumwarin doon madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya rite parke. Ano saan, intag buya iti sine. O sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kas nga ron sukunan ka di pakanan kalpasan ti trabaho iti construction site. Myra. Among ka di aramidan pare Apollo? Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawan. Tanag mo na ya pare dyan. Dinto maamuan ni Risa ti raramida. Luklukon lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Myra pare. Sana bale, tadayo mo ti ayan ti asawak. Di nanto ammo dahi ti raramidak. Anya? Basta datalang ti makamu ti dahito ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan matatang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay nga, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaagmet nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Talabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan.
Ay, nalabit akas ta, tatang. Ay, ingka magkasarita ni Jan, tapno maamwam, no apay asaan daan nagkuyog ang nagaway. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, dyan? Ha? Ay, kwa. Saan pa lamang makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na di construction site. Ay, kasta ka di. Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan aramidin da, agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kenkwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamate ka ko maabarwak pay. Awan ti rumba nga pagdanagam. Apollo, Napudno ti panagayat ko kan kamera. nga uray adan may nga anak ko. Ay ayatan naklata. Wan, Apollo, pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na kamayra. Di kagdanag. Si Kantula ang ti babae nga ayatag. No kasta, adan relasyon nyo ka ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Mayra. Ay, Apay nagsadnaay ka. di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitir aramidam, ha? Aday ta ka manin ako na pare. Sa anak mata seryoso ko ni Mayra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala konti kayat ko kan na. Inutag to matante umadayo. Ay, sinalbag ka mat, pare. Kastagaan ti plano? Talaga met. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mo ni Mayra. Anya? Total, jak mat imbagbaga kan kuha na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agri rin ti cellphone mo, Apollo. Api adi mo sungbatan. Kuha, tikapsat ko ti umawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagti baganakan ka. Di mo nikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsung batan ni Apollo ti awag ko kenkwana, nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na Isu adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsung batan ni Apollo ti awag ko kenkwana, nang. Ay na po madanagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amom no kumustan ni Apollo. Wen gaya man niya. Sige, nilaangan dyan ti awagak, nanang. Ay talaga amadanagan ako. Kaputa, jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka, Matrisa. Apay ka di? Saan nga minasungsung batan ni Apollo ti awag ko kenkwana? Ay? Sa dino ka di ti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Kuha, nagkuyog na iti furman me. Adalabit na pananda. Anya? Wen, kasta nga pweso. Ada na pananda iti furman me. Iso adi na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kenkwana nga imawagak Wen, Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kuha na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan, pare Apollo. Di naklatan ni kaskaso pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masyanak pa yun kan kuha na. Anya. May ramraman ang itikalukom nga aramida ma. Ay, jak amo na niya ti sungsungbat ko ni Risa no kas di nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan, pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak matan kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kankwana. Dayta lang ti kayat ko mapasama, pare.
Sa balit agparparik na kanya, bakit? Apay ka, di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay ken kuana. Ay, wen nga rod Saan pa yan nga gipat patulo di ti kwarta? Imutang kanya kita ni Risa iti pagbayad na iti tersina. Tada utang na. Kan singsingirin dan. Kasano asa na makautang? Kat saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar arami dan iti sana nasaya ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan ti mga pagdalagang kanya, Krisa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho mita? O sige, ang subli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawang pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan pa nga ita? Anya? Ay, apa yung nagsinay ka? Kalata nagseryoso ti rupa ma. Kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare. Pautangan nakman iti kwartam. Bayadak tumitla. Ni, pangaramata iti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan na. Anya? Pangasim pare. Pautangan nak. Gaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan sayad day tangar aramidem? Lukluk kun lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandaanam day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko akwarta. Mawatan ka, Apollo. Apay nagsinay ka. Ada ka di parikot? Kwa, awan. Di mo natin ikaskaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawak. Anya? Wan Mayra. Pakawanan na. No inlimad kong anda asawak. Apollo. Makonkonsensyak. Iswa, kaya to awaswasan tan ti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan nak. Subli akong ti asawak. Nasaya at magtana ka amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman nakiti pamagbagam kanya pare dyan. Na-amiris ko ada ka Sir Aramidag. Saan lang amin ati asawam tinakabasulam? No di ka titinamarso pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawidak. Mailiwan kan ka pare. Uwan pare. Agawid ako ni ti kabita na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawa ka. Inarakop na. Pakawalan na, no nabayag ajak nagawawid. Apollo. Ikari ka dyan ko naman adayo pa'y. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito yung daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrekte. Sibmang patgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wan lakay. Nagpuskol ti pa nagruprupan na. Saan la ko man na nagpakpakita? Danogak topay.
Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuan ti naramid na. Bayam latan dagiti agasawang agsarita. Eh, Patsik nga mo ni Risa tararamidan na. ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo tinamamuan tagpaisaw? sapay la kumangrod. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ni Apulaw. Saan ka kadian naragsak? Ta si Magpeta kon, Risa. Itay pwede ka matagtagar ya. Saan ka kuman ang nagaw-awid pa, Apollo? Anyat kahit mga saman. Naaklon kumatan, adi na kun kayat. Anya ka din dahi ta sasawam. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babaim. Anya. Mayra tinagan ti babaim. San ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya. Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pay apagsalitaan. Pakawanan na, Krisa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayat anak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Ken panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datatan ken nanang ko. Agsinatan. Di na kumamot panawan. Nakamiris akon. Ikanak pa iti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Apollo. Iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Maawat ang pare. Nagdamag kanyak. No niya ti mapaspasamakan ka. Diya akong nakapaglibak pa ya. Kat impudno nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang ikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-amiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana nasayat pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurangan ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kay kayat mo. Nakirelasyon ka ni Mayra. Oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitim tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Tinasnaban a panagbalbaliw mo. Pasig akin na imbag ti pakitan, pare. Aramidag dayta, pare. Diyak kaya't amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskulmatan ti panagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Atang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umaya ko magkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading aramid ko. Ayawanan ti adu pa'y asaw. Pumanaw kan tabangan no madangran ka pa'y. Naimbag nga oras mo, Risa. Ha? Ni, Apollo. Kunak man no, adda ka ijay abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit ti umiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apollo. 5 na taon tinapalabas. Nagbabawiak ti basol ko. Sana ka nagaramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururnongak para iti napinta sa masakbayan ta. Sapay la ko mata mapakawan na kon. Apollo. Inarakot na, Krisa. Kaya't ka niya sa hunday ta napakawan na kon. Wen, pinakawan ka na, Apollo. Agyamanak, tanasong batan matlangan dagiti kararag ko. Ama pakawan nak tumatlangan. Ikarik, di kanton pasakitan pa'y.
Namnamaam day ta.